Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So uyazi ukuthi last week bewumshado wakhuzani omhlophe. Shatu isikisi omhlophe. But today ke umshado wakhe ke wesiZulu aka uyacaca ukhuzani namhlanje so ashoneni khona ke enkandla siyobukani umcimbi wakhe ngingamoshela isikhathi sakho. Subscribe ukuze ungeke uzophuthelwe mase ngi-uploada amanye ama-video because kuningi kusazowenzeka enkandla sona ke ashone khona ke. Phela kuqale Luisa ngokuthi manje lapho sihlana Okay everyone, ngeke ngibambe lapho ke okwamanje ke but ke asakhona kamanye ama-video ke engiseza nawo, so make sure ukuthi uyasubscribe ukuze ungeke uzuphuthele iwona lawo ma-video. But anyways ke sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoy i-video namhlanje. If you did, make sure ukuthi uyasmash lo like button, uphinde usmash na lo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.